Halo, User in your channel started Halo. recording. User was kicked out of halo, your channel. dobar dan. Dobar dan. Je, zovem povodom oglasa. User joined your channel. Vi prodajete kuću, jel? Da, A gdje se nalazite vi? nalazi se u Suškova Draga. Aha, pa dobro, zanima me u kući toj. Jel to staro jako ili? Nije uopće staro, to je novo. Da, Sređena kuća, kompletno unutra ima sve. Znači mi ništa ne bi vadili, sve bi ostavili unutra. da. I WC ima. User joined your channel. Buddy joined your Dva channel. WC-a. Znači, mogu da pišem oba u isto vrijeme, a? Pa ovo ovisi, ako možete na dvije sjesti, onda slobodno. Pa, dobro, User znači joined se, your nije channel. bitno. A da vi recite cijena ili to da se dogovorimo ili? Oko prilike. Cijena, pa evo što ja znam. 20-30 maraka, koliko? Pa 10. 10. A neće ja, to mi je jeftino. Marka i kupljeno. Marka? Da. A jesi jeftina, jebo. Pa dobro. Pa gdje ćemo se mi naći da mi to dogovorimo? Pa evo, kao se kad možete. Ja mogu odmah, evo ja ću se obuteti mene. A mi ne bi odmah, evo. Pa, hoćemo odmah. Ne možemo odmah. Pa što onda govorite odmah? Nemojte me zajebavati, ja mislim, ako je ovo neka zajebancija stvarno onda. Halo? Halo. Metnem ti ga malo! User disconnected.